Ebyona byapa humukaruru ko muyishengero abwentebe ya Bugaya Nkishaza akarirwa hagati yo twiro ryo mu ntebe niyemwe Pius wa Kabirujumba hamwe no babiri ho RDC wa Kikube Amland Musime. Abokut controller register ya mwami byabakama wa Electoral Commission ekoleka kibayini na ba voters 805 chuka ka controller yete ya party ekoleka twina ba voters 14 bali tulango na balance sigere giona bali suppose ko ba voters baitu basagiki baitu baitu bali mu register baitu bakusasa muno nabwe kyaho tutumanye kyokora tutumanyire rundi baragwensazi kama ko ijeri nkabamo mu register kwa kwema na election tonkeruke basomera register kindu kimanyire kigenderwa register ya yokoma akakutawere wa chama n'election abamutuka eruteni tutulimu tukole tuta abembezi bombiri babari yakwakana bari kugira ngo bona bebembire bari kugambira abatezi babo bakaruro guma bintu bushurera batiyo ngo barinde ebyarugo mu karuru kusinga kabale kusinga bwadika kusinga kyabigambire kusinga bulindi kusinga buraru bitobana indisinga ati lero atogumanya ngai makigumi aliyo sabu county ya sindira heri ya bugai so zimanyire runda abasindire yo ku mutawuno baiki kuchara abantu bamkomere akalu kuri ambakasiya Amlani yashoborura ngo habaho obuvuyo buke obwarugo mu karuru we kandi Susana Simwe uri ku simba ntebe yo kuba mukaza mwishengera bwa district ya Hoima yaraganisa kurete mpinduka eri kurebeka kandi no bwebembezi burungi omu district bati urogo wena hangasoboye kuraba muhona batenga karo abe mutima gwa abantu akorera abantu bikubasoliganiza ahuriza isonga zabo kandi ahanure nasakira abantu batware isonga zabo uwo mujweche gomwe bembezi wihango mu district ya Hoima Rogers Mbabazi yashoborera ngo utine buvuyo bwarebeka ho mu karuru akaterwe rizoba sofa mu district ya Hoima security enkurungi tukatungireyo kwetombitwa kwena no kuruganya kiro na hati tukatungiro kwetombitwa kwena security enkurungi okurora buli polling station tutireho abantu abakusobora okukuma abantu niko abantu bije bakome kurungi bagaruka yo kurungi owe byona bikiryaho niturinda kurangirira akaruraka nangwa ne byakarugamu ubwo biri kurangira ubwo kukurira akuteza karuru mu district ni yemwe ya Hoima Gashakwa Gadasaba.